Hello guys, reka nguhe ikaze kuri Olivier Fernandez ngushimire nawe wahisemo gukanda subscribe. Reka amakuru yacu tuyatangirire ku nkuru y'akababaro. Ni umunyabigwi mwita Legend kuko arabikwiye. No, never again. Nagutongana nanitangano turi bene mugabo umwe twibanire mu mahoro. Abanyarwanda turashima dore ubu hashize imyaka itari mikeya n'urugendo rurerure rutari rworoshye ariko dushyira hamwe igihugu cyanjye ntitusibagirwa bya bihe by'icuraburindi Yavutse mu mwaka w'1988 yitwa Toyishim Joshua. Inkuru y'akababaro tugezeho muri urukerera rw'uyu wa kane tariki 2 z'ukwa 9 2021 ni uko uyu mugabo w'umuraperi uzwi ku izina rya Jay Paul yamaze kwitaba Imana. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ntacyo rurabitangaza, ariko amakuru dukura ku muvandimwe we Uwera Jean Maurice akaba yamaze kwemeza yuko Tuyishime Joshua yamaze kwitaba Imana. Amakuru aturuka ku muvandimwe we Uwera Jean Maurice akaba yatangaje yuko atazi icyo yari arwaye kuko ku wa mbere bavuganye ari muzima. Amakuru avuga yuko we na bagenzi be batatu banyweye ibinyobwa by'ibikorano bikabagiraho ingaruka, ariko bo bakaza gukira bagakomeza kuribwa ataka mu nda akajyanwa kwa muganga. Aho kuri uyu wa kane mu rukerera rw'iki gitondo ariho haje gusohoka inkuru ivuga yuko yitabye Imana. Jay Paul, Imana imwakire mu bayo kandi imuhe uburyamo bwiza. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku mugabane Burayi aho ikipe ya Portugal yakinaga na ekipe ya Ireland. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku mugabane Burayi ni qualification zo gushaka itike izajya mu gikombe cy'isi muri Qatar aho ikipe ya Portugal yakinaga na Ireland. Uyu mugabo w'umunyaportugal yakomeje kwerekana ko ari umukinnyi wa mbere ku isi, aho umukino waje gutangira ku minota 15 gusahabwa penalty aza kuhita mu maboko y'umuzamu. Ku munota 25 gusa Ireland yaje guterekamo igitego cya mbere. Mu half time irangira ari igitego kimwe cya Ireland ku busa bwa Portugal. Ku munota 89 umusore witwa Cristiano Ronaldo w'umunyaportugal yaje guterekamo igitego cya mbere kuri assist yawe na Bernardo Silva. Ku munota 95 Cristiano Ronaldo aterekamo igitego cya kabiri, umukino uza kurangira ibitego 2-1. Uyu musore yahise yuzuza ibitego 110 akaba ari umusore umaze gutsindira ikipe y'igihugu ibitego byinshi, ibitego 110, ahita aba n'umukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi ku isi, ibitego 777. CR7 respect. Yaje reka tuyakomereze mu gihugu cy'Ubwongereza muri transfer aho ekipe ya Arsenal yaje kwibikaho umusore w'igihangange. Arsenal ikaba yabashije kwibikaho myugariro ikomeye guturuka mu ikipe ya Sassuolo kuri $35 yitwa Takumiyasu. Ikipe ya Atletico Madrid yibikaho Antoine Griezmann kuri $60. Ikipe ya Real Madrid kuri $55 yibikaho Eduardo Camavinga. Ikipe ya Paris Saint-Germain kuri $40 yibikaho Nuno Mendes guturuka muri Sporting. Ikipe ya Chelsea yibikaho Saul Niguez guturuka muri Atletico kuri $60. Ikipe ya Juventus Dortmund yibikaho Moise Kean guturuka mu ikipe ya Everton kuri $1.